Zdravo, danas ću vam nešto pričati o antivirusu. Eto tako. Znači, ako imate računar, a nemate antivirus, to vam nije dobro nikako. Zato što kad skidate neki program, igrice, film i ima nekog virusa, može da vam uđe u računar neki virus i da mu padne sistem ili tako nešto. Zato skidajte antivirus i daću vam link da skinete, gde imate da skinete antiviruse i sve što vam treba za vaš kompjuter. To je ovo. Evo, to je taj program. Evo ga, ovdje imate što god vam treba. Ovdje imate antivirus, evo ga. Imate svakog, ako hoćete možete da potražite ovdje, na primjer ako vam treba, na primjer Avast, i idete ovdje Go i on će početi da traži. To je to. Imam još nešto da vam kažem. Ja koristim Komod i to je meni jako dobro i uvek kad nek mali virus, ne znam šta, on mi se odmah automatski pokrene i briše mi taj virus odmah iz kompjutera. I zato bih vam ja isto preporučio da skinete taj Komodo Internet Security. To imate ovdje, ovaj link što ću vam staviti u deskripciji. Tu samo kucate tu pretragu Komodo Internet Security i naći ćete ga 100%. I to skinite i kad ćete instalirati izbacit će vam gde vam je internet, poslovni ili kućni, vi stisnete kućni, ne znam sad koji vam je vaš internet. I to bi bilo to i nemojte ništa da radite bez antivirusa, zato skidajte antivirus, ili ako nemate antivirus možete da pokvarite računar, ali to vam nije potrebno, zato skidajte to i to je moj savjet. Hvala.